Abavip uyu munsi ndaza kubereka ukuntu ushobora kugura Bitcoin, ushobora kuyigurisha n'ukuntu ushobora kohereza mu cryptocurrency atandukanye nka Ethereum ndetse n'ibindi byose ku bantu. Ndabereka kuri telefone ukuntu bikora step by step n'ukuntu wabyikorera. Let's go. Turn your dreams to reality. Think different, leave a legacy. Yes you can, yes you can, yes you can, yes you can. If you see it, you can have it in your pocket. Abavip TV, Abavip TV. Now Coach Gael. Nonge kubasuzira Abavip mumeze neza murakomeye mwagize icyumweru cyiza akabaro ngarutse bakari Coach Gael ku Abavip TV. Cya kiganiro cyane tuganira kwiteza imbere business ndetse na entrepreneurship. So ruvuga ngo rero uyu munsi bafite ikintu kidasanzwe. Umunsi turaza kuganira ibyerekeye na cryptocurrency. Ntabwo ndibuvuga cryptocurrency cyari cyo mu Bitcoin, Ethereum. Ahubwo uyu munsi ndaza kubabwira ko ndamaze kubabwira ukuntu ushobora kugura cryptocurrency, ukuntu ushobora kugura Bitcoin, Ethereum n'izindi zitandukanye, ukuntu ushobora kuzohereza mugenzi wawe, ukuntu ushobora kuze-exchanginga ndetse nimba tubona umwanya tuze no kuvuga ukuntu ushobora kuzishira mu yandi ma companies zikakubyarira inyungu aho kugira ngo zicare muri account yawe. So ibyo tuzoganira uyu munsi, bivuga ngo uyu munsi tuza kuba more practical ahantu nza kujya muri account zanjye za cryptocurrency hanyuma nkabereka ukuntu bakora ibyo bintu byose step by step kugira ngo umenye nawe ukuntu wabyikora. So uyu munsi ni video y'abantu bakunda bashaka gusora ibintu bya cryptocurrency. Ariko mbere yuko ntangira ibyo ngibyo ndashima cyane kurishima twashize kuri video twakoze kuri video y'ubushize twavuze ko abantu bazuza like 100 tuzabaha 150 hakaba hatsinze abantu babiri, hakaba hatsinze Martin wo mu Rwanda, tukaba tuzakohereza icyo gihembo. Hanyuma hatsinda n'uwitwa Amahoro w'i Burundi. Sivuga ngo abo ngo babiri mwaratsinze big up, bivuga ngo tuzabohereza ayo ma prizes. So reka dutangire, nivuga ngo abafite smartphone nimuzikuremo hanyuma tutangire dukore. Bivuga ngo niba ufite Binance, niba ufite Coinbase tujye gutangira kubikora. Ariko rero nubwo utaba ufite Coinbase cyangwa Binance turaza kubashira ama links hano muze kuzidownloadinga. Now let's dutangire. So nkuko namubwiye Abavip ubu ngubu tukeze muri telefone yanjye nkuko mubona ini screen ya telefone yanjye. So ngo aya ama apps atandukanye. So nivuga ngo aya ama apps ronza kukonza kubereka. Murabona ko hari yitwa Coinbase, akitwa BlockFi. I BlockFi nayo ni account y'ama crypto ariko ingi uyiboneraho inyungu ku ma crypto yawe. Ndaza kubereka ukuntu ikora nituza kubona umwanya. Hakaba wallet, ni wallet yanjye ya Coinbase mbikamo crypto. Hakaba rero n'indi mubona yitwa Binance. Binance rero akaba ariyo abantu benshi baba muri Afrika abantu batandukanye ku isi yose ishobora gukora. Ariko uyu munsi reka ndakoresha Coinbase mbereke ukuntu bagura crypto. So nivuga ngo step ya mbere of course ufungura app yawe. So ushaka kumbwira uti nta app mfite. So niba nta app ufite icyo si ikibazo, turaza gushiraho ama links. Uri muri Amerika no muri Canada mushobora kudownloadinga Coinbase, hama bari ku isi yose mushobora kudownloadinga Binance. Turaza kubishiraho hanyuma mwe mwabidownloadinga mugire izi apps. So iyi apps rero maze kudownloadinga ushiramo information zawe, amazina yawe, email yawe, ugacreatinga logins zawe, ibintu byose. Ikindi step itukora of course uyilinkinga kuri bank account uzakoresha ahantu uzajya ufanga amafaranga kugira ngo amafaranga nyine aze kuri account yawe ubashe kugura cryptocurrencies. Abari mu Rwanda navuga n'abantu benshi mu Rwanda bambwira ko ubu ngubu bakoresha prepaid cards za Koje Bank arizo bakoresha muri Binance kugira ngo babashe gushira amafaranga kuri izi platforms hanyuma babashe kugura cryptocurrency. So nivuga ngo iyo process yose ishobora kumara nk'iminsi 2 bakaprovinga bank yawe, bakaprovinga account yawe hanyuma ukabugeze muri business. So nivuga ngo igeze hano rero sasa ngo mubibona ahangaha ni homepage bakwereka ama cryptocurrency ufite, amakakwereka n'ama cryptocurrency hano yarayazamutse na yarayamanutse. So nivuga ngo nuko bimeze. Hanyuma rero ushaka gutrading of course ujya hano kuri trade. Trade ni kuvuga ngo ni ukugura cyangwa se kugurisha. Ukaba washiramo cryptocurrency ushaka. Ukawavuga niba ari Bitcoin, niba ari Ethereum, niba ari Tether, niba ari Cardano, ukaba washiramo cryptocurrency yose ushaka ukareba cryptocurrency platform yawe ikoresha. Nko muri urugero rero reka mvuge ko tugiye gura Ethereum. Okay? Kuko giyewe nkunda Ethereum
niyo my favorite cryptocurrency. Ndaza gusobanura neza video irangiye impamvu nkunda Ethereum n'izindi zimwe na zimwe. Sivuga ngo rusasa urazimuramanuka iyo ugeze hano urabona Ethereum bakoreka agaciro ubu nonaha bakakwereka iyo ugiye hano ushobora kujya mu cyumweru gishize ukareba aho yari iri. Ni murebe icyumweru gishize crypto yari kuri 2700 ubiri kuri 3 bakakwereka n'ukwezi gushize. Ukwezi gushize yigeze kugera nko kumubona ku 1700 ubu ngubu kari ku 3000. So ruvuga ngo yiyongera agaciro kubera yuko habaye update nshyashya kuri Ethereum. Nzavuga wenda mu kindi kiganiro runaka nishaka kuri Ethereum. So sasa nko mu birebye urazwe kanda hano trade. So you can trade barakubwira urashaka kugura cyangwa urashaka kugurisha, cyangwa se urashaka gufata Ethereum zawe ufite ukazihindura mu zindi cryptocurrency. Ruvuga ngo bashobora baguha izo options zitatu. So ushaka kugurisha uragurisha, ushaka guhindura Ethereum muri Bitcoin cyangwa se muri Cardano cyangwa muri XRP urabikora. Ariko rero reka tuvuge kugura. Sivuga ngo ukaza hano ugashiramo urabona yuko bavuze ko Bank of America yanjye ariyo iri linked kuri account yanjye. Sivuga ngo ushobora kuvuga ntireka ngure Ethereum z'amadolari 500. Sivuga ngo nkagira hari 500 hama nkakanda preview buy bakambaza niba koko nshaka kugura, bakambira igiciro cyane uza bakambira amafaranga bakambira na fees coinbase igiye gukuraho, hanyuma nkakora buy now. So bivuga ngo mu gihe gitoya ndaba mfite 500 ya Ethereum. Urabona yuko nkumubona ukarangiza gukora viewing account. Sivuga ngo bifata a couple seconds hanyuma amafaranga murabona ko yamaze kugiraho Ethereum yanjye yamaze kwiyongera. So the same thing na Bitcoin ushaka kwigura nuko nguko ujya kuri trade ugagura buy sell or convert. So ibi ngibi niko bimeze, niko bikora. So ruvuga ngo rero ikindi kintu nacyo ushobora gukora icyo nkundiri Coinbase yimanutse hano hasi ikwereka n'amakuru ariho haragenda avuga kuri cryptocurrency. Ukamenya cryptocurrency zaguye zazamutse, ukamenya ibintu byabaye muri guverinoma mu bihugu bitandukanye bishobora ku affectinga cryptocurrencies. Nuvuga ngo ni hano stayinga in touch bitewe na ntuza ziri hano. So nukuvuga ngo iki ni ikintu kimwe mu kumenya. Nuvuga ngo tumaze kwiga aba VIP ukuntu ufungura account either Coinbase iri muri Amerika cyangwa se Binance iri ku isi yose. Ko Binance niyo nini ugashiraho ukalinka information zawe, ukalinkinga bank account yawe, hanyuma ugatangira ugasakisha ama cryptocurrency are available ukagura iyo ushaka cyangwa se ukagurisha iyo ushaka. Ubu rero tugiye kwiga. So abantu benshi bakunze kumbaza ese gere kuki ngewe ngura cryptocurrency muri Robinhood, ngewe ngura cryptocurrency muri Cash App. Ikibazo kizo ntuze ko ari ebyiri. Ni murebe Robinhood ndayifite nanjye. Twinjiye muri Robinhood nishobora kwereka Robinhood yanyu. Ushobora rwose kugura Bitcoin cyangwa Ethereum. Nta kibazo ushobora nkuko mubibona ushobora kuzana kugura Bitcoin cyangwa kugura Dogecoin cyangwa Ethereum. Ariko ikibazo kizi Robinhood za Cash App ndetse n'izindi platform zitagenewe cryptocurrency ntabwo ushobora gukuraho Bitcoin yawe ngo uyohereze undi muntu. Nicyo kibazo. Nivuga ngo kugira ngo cryptocurrency mfite ahangaha tuvuge nka Doge, urabona ko mfite Doge 21 Doge coins. Nivuga ngo shaka kohereza Doge undi muntu ndabanza nkaziselinga, namara kuzigurisha nkabona kuzikuramo nk'amafaranga, nkayohereza undi muntu. Ntabwo nshobora kohereza umuntu Dogecoin cyangwa Bitcoin cyangwa se Ethereum. Nicyo kibazo. So nivuga ngo urabanza ukagurisha kandi ubuke ko iyo ubanje kugurisha uriha imisoro ku nyungu. So nivuga ngo ushobora kuriha imisoro ku nyungu ugasanga bibaye ikibazo. So those are the things umuntu ahora n'ikibazo iyo uguze muri Robinhood za Cash App n'ibiki. Ariko iyo uguze muri aya ma platforms naberetse nka za Binance, Coinbase, ayanga bafite ikintu twita wallet. Uburongeye kuri ukuntu wallet ikora. Kuko mubibona iyi ni wallet yanjye. Iyi ni wallet, sinavuga ngo iyi ni wallet ya Coinbase. So nkuko mubibona amafaranga ari kuri ya platform ya Coinbase, ama cryptos shobora kuyazana nkayashira hano muri wallet cyangwa se umufuko wanjye. Sasa iyo umaze kuyashira hano muri wallet ushobora kuyohereza undi muntu. Nk'urugero reka zire Ethereum tumaze kugura tuzizane hano muri wallet. So nivuga ngo uza hano ugakanda kuri buy or transfer from Coinbase or elsewhere, tujye transferinga from Coinbase. So nivuga ngo
reba Ethereum zanjye mfite 2800 ngiye kuzishira muri wallet. So nuvuga ngo ushobora kanda gutya nkavuga nti ndashaka 2500 bya Ethereum zanjye ndashaka kubiza muri wallet. Bakambwira ko banshira amadolari 2 hanyuma nkatanga confirm. So nuvuga ngo bakampa code, of course habarimo security nyinshi zitandukanye kugira ngo ba making sure yuko ari wowe koko. So nuvuga ngo iyo maze gukora gutya ni ukuvuga ngo mu gihe kitarenze iminota 5 ari amafaranga arabageze kuri wallet nkuko mubibona turi yanjye imaze kugera muri wallet. So nuvuga ngo rero murebe ukuntu bigenda. Igituma wallet ari nziza niho ushobora kohereza amafaranga undi muntu. So nuvuga ngo iyo ukoresheje izi crypto platforms aya macoins aba ari ayawe n'ayawe n'amafaranga yawe yakoresha uko ushaka. So reka noneho mbigishe ukuntu ushobora kohereza cryptocurrencies zawe uwundi muntu uri mu kindi gihugu uri mu yindi continent. So ngiye gukora test murohereza amafaranga umuntu uri mu Rwanda, my brother uri mu Rwanda kumwohereza amafaranga muri uko tubikora. So kuvuga ngo uraza ugajya kuri send, reka tumwohereze Ethereum z'amadolari 200 hama tumwohereze na Bitcoin z'amadolari 200. So kuvuga ngo ushobora kuza hamwe ugakanda 200 hama ugakora next, hanyuma urabona ko itabambaza ati send to. Aha rero ni ikintu mugomba kumenya. Ana hari tugomba kuza, reka nge muri message kenyere yanyandikiye murabona yanyoherereje Bitcoin address ngiyi, arangisha nanyoherereza na Ethereum address ngiyi. Iki ni ikintu gikomeye. Iyo mbere yuko kohereza Ethereum cyangwa Bitcoin umuntu cyangwa any crypto umuntu ugomba kumubwira uti ma address ya Bitcoin yawe cyangwa address ya Ethereum yawe. You know, kuko iyo nk'ubu ngubu ko nenge kumwohereza Ethereum nibeshye nkamwohereza kuri Bitcoin address Ethereum yanjye yabura. So nuvuga ngo ngomba kumakinga sure nkoze copy paste y'iyi Ethereum address ye. Very very important. Hama noneho nkasubira muri wallet yanjye nkakora copy paste nkashiramo ya address ya Ethereum. Mwabonye nari mwohereje Bitcoin ariko shizemo address ya ntuza baramfasha bavuze ko atari yo. So banza nafuze Bitcoin reka dusubire mfashiremo address ya Bitcoin. So very very important. So reka dukore ntuza Bitcoin and then dusubireyo nkuko mubibona copy paste. Nawe baranyemereye tugiye kumwohereza Bitcoin 200. So no kuvuga ngo mu gihe kingana nk'iminota ingahe amafaranga yamaze Bitcoin 200 zimaze kumugeraho umuntu uri mu Rwanda mwohereje Bitcoin 200. So the same thing shatse kumwohereza mwayibonye za Ethereum zanye zahageze 2500 navanye muri coinbase platform abishira muri wallet yanjye. So nuvuga ngo rero sasa reka tumwohereze andi $200 y'iki ya Ethereum. So ndaza bakambaza wallet ya Ethereum noneho. So hani nshobora gusubirayo nkaza muri ntuzaye murabona Ethereum address ye ngiyi nkakora copy paste hanyuma nkongera ngasubira muri my wallet nkashiramwo hanyuma nkakora next. So kuvuga ngo bambwiye ko ngo minus fees bungu ziri high na $3 angahe na $3. Mwibaze kohereza umuntu amafaranga 200 hano muri Amerika kohereza umuntu muri Afrika bakabanshiye $3 ngo kandi fees nazo ziri high ubungu. So kuvuga ngo nkamwohereza mu gihe gitoye akaba yicaranye $200 ya Ethereum. So ubu muri makeya nuku ba tradinga cryptos, ukuntu bazigura, ukuntu zivana muri nuza ya platform zishira muri wallet yawe, ukuntu zivana muri wallet uzohereza abandi bantu. So no kuvuga ngo iki ni ikintu aba VIP nashaka kumumenya ngira ngo niba muragura crypto muzigure the right way kandi muzikoreshe the right way. Ibaze niba ufite umuntu ukunda muri Afrika cyangwa mu kindi gihugu ushaka kumwohereza ama cryptos ariko udashangwa ayabone muri cash, ayabone mu cryptos nizijya hejuru nawe azabe ariho arunguka no kuzimwohereza. Ubu mu gihe gitowe araza kubona muri wallet ye nawe ya cryptos
Ethereum z'amadolari 200, Ethereum za Bitcoin 200. So muri make nuko babikora. Urumva rero nko mu gihe kimutarenze 5 ngizi screenshots za Kenny Ether yamaze kumugiraho ndetse na Bitcoin byamaze kumugiraho nice hano muri Amerika. So nivuga ngo urundangiza iyi video. Harakandi kantu gato nshaka kubereka noneho ukuntu ushobora kugira inyungu kuri cryptocurrencies zawe. Abantu benshi ntabwo babizi. So nivuga ngo ahangaha dukoresha nuza andi ma platforms yitwa BlockFi, Gemini ndetse n'andi yose atandukanye. Nzavuga mubishatse nazababwira ubutaha ukuntu noneho ushobora kugira inyungu kuri crypto zawe. So naho ubundi mu magambo make ndagira ngo mbere kano gatoya ni murebe total interest maze kugira kuri Bitcoin zanjye na Ethereum zanjye ni 1,100. Uyu munsi murabona ko na cruins amadolari 88. Ibaza nta kintu wakoze ariko ukaleninga crypto zawe kugira ngo zicara ahantu hamwe ukazileninga ku yandi companies hama companies akaguha inyungu kuri crypto zawe. Hari n'ibindi byitwa ushobora ku mining nko abantu benshi babizi ni process ndende ariko hari uburyo bwinshi ushobora kugira interest kuri crypto zawe. Namushaye ikiganiro nk'icyo ngicyo cy'ukuntu wabyaza inyungu cryptocurrency zawe ukura convincing crypto zawe zikakubyarira ibindi. Maybe icyo ngicyo n'ikindi kiganiro tuzakora ubwacyo next time. So Abavip no kuri Vram murabizi ko tubakunda ibintu byose tugaragaza muri kuri iyi channel ni kugira ngo mubashe kwiteza imbere, mumenye ibyo kuinvestisa, mumenye ibya business ndetse mumenye ibya entrepreneurship. So bivuga ngo rero turangiza, niba iyi video hari ikintu na kimwe wayizemo wumva cyahinduye ubuzima bwawe, please kubita like kugira ngo iyi video igere ahandi. Kandi niba utemeranije nanjye, please kubita dislike kuko ndashaka ko at least umbwira ko wankunze cyangwa wanyanze. Imikino nacyo Abavip niba mushaka kugira ngo tuganire mu buryo mubashe kumenya aho ubundi bumenyi ku bintu bitandukanye, entrepreneurship ndetse cryptocurrency ndetse n'ibindi bitandukanye, please muzasure website yanjye www.garykaumba.com mubuki kumwe tuganire abari muri Amerika no muri Canada. Hanyuma abandi nabo mujye mu commenting ibibazo mufite nzambasubiza. Abavip mukomeze mu chasing dreams zanyu. Niwe ubona mu mutwe ukabitekereza umunsi umwe uzabifatisha amaboko yawe, ntukajye urukazigere ucika intege. Never give up, komeza ibyiza biri imbere. Okay, ndabasigira video ebyiri, ntugende ndabasigira video ebyiri. Hari video ebyiri nakoze kuri Bitcoin, imwe nakoze kuri Bitcoin, indi nyikora kuri blockchain. Niba ushaka kumenya ibyose navuze uyu munsi kuri wowe byaro bwanda rubyumvise, ariko ushaka kugira ngo umenye neza icyo ari cyo cryptocurrency, Bitcoin ndetse na blockchain, reba iyi video hanyuma uze bizi video nsize hano hanyuma uraza gusobanuka byinshi. God bless, bye bye.